Bismillahi rahmani rahim wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Musidɓe julɓe, ɓawde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, juuluɗen e nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haray en yii information ko Oustaz Tayyib hafizahullah holli en wonandema haray baba en maɓɓe fatike, yo Allah yurmoɓe yaafoɓe, yafano en mawɓe men fatiɓe ɓen fo, allahumma amin. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Haray en toriki Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men fatiɓe ɓen fo, yalla yurmoɓe yafoɓe, wuurɓe ɓe yalla ɓeydanɓe duuɓe e cellal. Haray kamɓe Oustaz Tayyib hafizahullah e Oustaz Alimu e ɓeygure maɓɓe nden fo torama muññagol, muññintina ɓeygure nden, julɓe ɓen fo kadi torama toranagol ɓe Allah subhanahu wa ta'ala, yalla yurmoɓe yafoɓe, wattinaɓe e yafaɓe. Haray kadi no Oustaz Tayyib yewtiri noon wonandema ɓure ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani baba en maɓɓe, enen kadi Allah okku en wonu ɗum ɗon ma ɓuri ɗum. Feƴƴingol e alkamisa no wetude juma ko hunde ɗaɓɓande, mo beehino yeli ɗum ɗon yo Allah okkor en, allahumma amin. Haray noon nden hunde ɗon ko yangantede, on tigi wona e lawol siratul mustaqim, o toro noon Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hulan ɗon okkumo ko okki yimɓe moƴƴuɓe ɓen kon, yo Allah yurmoɓe yafoɓe. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa af anhu wa wassi' madkhalah wa nawwir qabrah. Allahumma thabbithu bil qawli thabit inda as-su'al. Allahumma ij'al qabrahu rawdah min riyadil jannah wa la taj'alha ghufrah min ghufratin niran. Allahumma irham li jami'i mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyyah wa bi nabiyyika bir risalah wa matu ala dhalik. Allahumma afihim wa af anhum wa wassi' madkhalahum wa nawwir quburahum. Allahumma ij'al quburana wa qubur al muslimin jami'an rawdah min riyadil jannah wala taj'alha ya rahman ghufratan min ghufratin niran. Haray kala wawɗo lan wallude mi heɓa numéro Oustaz Tayyib ka commentaire ji lantorimo mi wawa noddude ɓe mi hiroɓe batte fatunde nden. Kala wawɗo lan wallude mi heɓa numéro maɓɓe ka commentaire ji, waddana lan ka numéro WhatsApp an. Barakallahu fikum. Ko hikki ɗon kadi musidɓe julɓe, hande buy e min wi'ay ko julde joom bente, ɓe wi'a julde joom bente. Yarli hino ari ka aya Qur'an, ma yalli hino ari ka sunna wonandema hiɗen mari juldere tataɓere, la wallah, ɗum ɗon ala ka sunna. Julde ko wiyete kon julde kaka yaate iidi, julde kaka fottete juule. Yarli noon julde joom bente ko finuɗen tawɗen, no wodi ka fotteten juulen, la. Yarli hino wodi ka fotteten juulen jemma, hara wona qiyamul layl ma futuro e geeƴe, la. O julde be jembente ko ko wiyete julde jombente tabita ka sunna, tabita ka Qur'an. Nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ɗum ɗo ko komi ƴetti e deftere, mi woni résimude ɗo. Nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki Allah farli e men juldeje ɗiɗi, julde sumaye e julde donki. Nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɓe seni Madina, ɓe tawno alyahuda yankoɓe ɓen hiɓe waɗayno feet ñalɗe ɗiɗi, ɓe waɗayno feet e majje, ɓe fija e majje. Fewndo nelaɗo seni Madina, nelaɗo landi ko honɗum woni ko waɗanton e ɗe ñalɗe ɗiɗi, ko wonoton e fijugol e ɗe ñalɗe ɗo ɗiɗi. Ɓe wi'i ɗe ñalɗe ɗo ko ñalɗe ɗe men fijayno e mum fewndo jahiliya, adi dina l'islam kan arde. No ɗo feɗi fewndo jahiliya, ɗe ñalɗe ɗo ɗiɗi ko ñalɗe ɗiɗi ɗe men fijayno fewndo jahiliya. Nelaɗo maki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahu on wattitani on ɗe ñalɗe ɗo ɗiɗi, ñalɗe ɓurɗe ɗen ɗon woni ñande julde sumaye e ñande julde donkin. Haray noon musidɓe julɓe, ɓe wi'i si tawino hara juldere goo hino woduno hara wona julde donkin ma julde sumaye, nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yamirayno en ɗum ɗon, ɓe yamira sahabaɓe maɓɓe ɓen. Kono ha hande en nanali
ɓe wi'a julde jombente fewndo nelaɗo julde ko woodi ko ɗiɗi ko suumaye e donkin pet. Julde jombente jeyaka e sunna, julde jombente jeyaka e sunna, julde jombente jeyaka e sunna tabita e bindi nelaɗo kadi yamirali en wiyen waɗu law kana hayran la sabaquna iley. Si tawino julde jombente koko tabituno nelaɗo waɗayno, nelaɗo yamirayno, sahaba ɓen waɗayno, sahaba ɓen yamira en, ha salafuna salih hewta e men ɓe yamira en. Julde jombente ko bid'a, hunde nde tawata ko sincande takkaka dina. Sabu hon ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e hadisu mo nene men Aisha fillani en. Hadisu yaltinani en mo Bukhari e Muslim, ɓe wi'i man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kala sincuɗo takki ka dina ko nelaɓe yamirali ɓe waɗali ko o jonnitoyteɗo ngal gollal ɗon. Ɓe maaki kadi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Kala golluɗo gollal ngal nelaɗo gollali yi'ali fanki yamirali ngal gollal ɗon jom maggal yoɓetake ngal. Wi'ugol kadi ñande julde jombente ko yo moƴƴin honno ko moƴƴingol honno ɓeynta ɗum ko honno ko kaña ka ko honno ɓeyntan allahu alam mi yejjiti ko honno ɓe wi'ata ɗum cobbal ɓeynna ko moƴƴingol cobbal waɗa sadaka fi fatiɓe ɓen. Ɗum ɗo jeyaka e sunna, ɗum ɗo ko hunde bid'a, ko hunde sincande takkaka dina. En mara julde sina juldeji ɗiɗi, julde sumaye e julde donkin. Kala ko wi'a julde ko wana ɗum ɗo haray ko hunde sincande takkaka dina. Rento ɗen noon e bid'a, sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kala sincuɗo takki ka dina ɗo ko nelaɗo waɗali ɓe yalno waɗi ɗo fanki ɓe yamirali. En ɓura andugol nelaɗo ko Allah yiɗi, en ɓura yiɗugol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haray waɗugol julde jombente ko bid'a, tawaka ka sunna, tawaka ka deftere Allah yamirali, nelaɗo yamirali. En wawata andugol ko Allah yiɗi si wona e lawol nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si tawino julde jombente no woduno, nelaɗo wi'ayno haray ɗe mari juldeji tati, julde sumaye e julde donkin e julde jombente, kono interdit julde jombente. Ɗum ɗo ko bid'a, ko fina tawa namu ha hewtiyen ɗo. E nanay ɓenna ko ya defu ko ya moƴƴin cobbal itta sadaka, ma ɓenna ko yagol looto mbiru jang, mi anda ko mbiru jang ko honɗum e honɗum piji pajure ɗi tawata ma anzala allahu biha min sultan, tawata Allah yamiraɗi nelaɗo yamiraɗi. Ma ɓenna ñande julde jombente ko yon defu ñamo mo ñamali nde ñande ha haari o harata aduna. Ɗum fof ko wona gonga, ɗum fof win ala e bindi, ɗum fof yada e bindi. Haray julde ko marɗen ko ɗiɗi, julde sumaye e julde jombente. Faljere ɗimmere nden buy emen hino waɗa ɗum si tawi woni en nani sonnaɓe men ɓe jibini. Ɓe wi'a hon ɗum, ɓe wi'a alhamdulillah, en yetti Allah o daɗi o dandi. Ɓeyna sonnajo on daɗi dandi, Allah dandi, sonnajo on dandi bobo on. Sonnajo wata dandude hay goto. Sonnajo on na kanko wawi dandude bobo on sabu bobo on ko Allah subhanahu wa ta'ala wawi mo dandude, ko Allah reeni mo ko a woni ka teege yumma makko, himo hakkunde ƴiƴan e bordi e ndiyam. Ko Allah subhanahu wa ta'ala dandi nene bobo on, dandi bobo on. Haray ngol konngol ɗon kadi ko yo en wattan yila e maggol, sabu buy emen wi'ay en yetti Allah o daɗi o dandi. O daɗi kanko debbo on o dandi, wayi wasara ko kanko jogi gurdam bobo on, ma ko kanko hoyni laawol fika bobo on yaltata ɗon. La wallah, ko Allah subhanahu wa ta'ala dali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amsajin faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Haray Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko waɗani en newende jibingol ngol, ko fotuɗen wi'ude ko wi'ugol alhamdulillah rabbil alamin. En yetti Allah newnani en sonnajo men on jibini e hoore jam, Allah dandi mo dandi bobo on. En yetti Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum ɗo fotuɗen wi'ugol, wona wi'ugol o daɗi o dandi. Kanko debbo on wata dandude bobo on. Ko rewɓe jelo ɓiɓɓe mum faati e jibingol, ko rewɓe jelo ɓiɓɓe mum faati ka reedu, sinno ɓe wawno dandude ɓe dandayno bobo on. Dando won ko Allah subhanahu wa ta'ala. Haray kadi buy e men nde no hiwrodira ka fatundeji a nanay ɓe wi'a inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. Ɗo kadi ko faljere janɗude, sabuna ko Allah dali ka aya Qur'an
ko ɓe tawata si ɓe heɓi masibo ko honɗum ɓe wiyata inna lillah wa inna ilayhi raji'una. alif e lam araɗo haray koye wattañilay ɗe falje ɗo sabu ɗum ɗo ko aya qur'an. ta en ɓeydu ton ko ala ton wowlen no woniri noon, si wona ɗo wi en yo Allah yurmomo, yo Allah yaafumo. ɗum ɗo kadi ko du'a. naam haray en andi ɗo toɓɓe tati. toɓɓe aranere nden en mara juldeje tati ko juldeji ɗiɗi marɗe. toɓɓere ɗimmere nden wata en wi'u alhamdulillahi Allah waɗi debbo on daɗi dandi. ɗum ɗo ko faljere. ka toɓɓere tammere nden si ɗen wi'ude inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, wata en wi'u inna lillahi wa inna ilayhi raji'una. hara en ɓeyditi alif e lam. ɗum ɗo no haray ko faljere julde don jom bente alaka dina min l'islam ko marɗen ko juldeji ɗiɗi. barakallahu fikum. kala non wi'uɗo julde jom bente no tabiti yo addan en aya qur'an ma hadis. haray yon andu julde jom bente ko bid'a, hunde sincande takkaka dina. eɗen tori noon yo Allah yaafa sincuɓe ɓen. enen kadi yo Allah woɗɗintin en gollugol ɗum ɗon. yo Allah hollu en gonga newnana en jokkugol gonga. yo Allah hollu en fenade newnana en wuɗɗitagol fenade. barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. yo Allah yaafano en fatiɓe ɓen fof, fatiɓe julɓe ɓen fof ɓe anduɗen e ɓen anda. pay ko ngamen kadi no fati Dakar. yo Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahima Ba yo Allah yurmomo yaafomo, waɗa werde makko no jannatul firdaus, waɗa mo tefanowo yumma makko e babe makko yawma la yanfa malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.